nastaghfirullah lana ya azim min dzunubina ghaffar ya rahim nastaghfirullah lana ya azim min dzunubina ghaffar ya rahim. Sampai tak undang hantar tujan kadroh di ke mata mandum bala jantroh dari Tuhan peringatan ke mandum hamba nastaghfirullah lana ya azim min dzunubina ghaffar ya rahim nastaghfirullah lana ya azim min dzunubina Arab akhir sabe-sabe bencana dunia Masa Allah ya Rabbul Qadir Kali semike beroh alam dahsyat Di kamu salat betal temuncum beroh alam kawam urang celaka Nastaghfirullah lana ya azim min dzunubina nastaghfirullah lana ya azim min dzunubina ghaffar ya rahim. Akhir dunia yang pasti akan tahu